Kaze mwese mu kiganiro mushikirizwa na Iris Rwanda TV. Hano imbere yanyu tukaba turi kumwe na bamwe mu batumirwa musanzwe mumenyereye cyane muri filime IKIRIYO CY'URUKUNDO, akaba ari aba main actress. Turi kumwe n'umushimusi hano hamwe n'uwashimuswe. Reka tubahe ikaze batwibwireho, batubwire abari bo mu by'ukuri mu buzima busanzwe, ninde umushimusi, ninde uwashimuswe. Ladies first. Okay. Nitwa Yvonne Umutoni cyangwa se Afia. Nkaba nkina mu IKIRIYO CY'URUKUNDO. Nyuma mu by'ubushimusi, ubwo ninjye mushimusi. Yeah. Okay. Njye abantu badukurikira mwese maze kumenya turaziranye. Ni Gugu. Jean Dedi ariko hafi dukoresha Afia cyangwa dukoresha Yvonne. Jeje byose. Ni dukoresha Afia bivuze ngo urabukira wemeye ko no mu buzima busanzwe uri Afia. Agace bivuze nese ntabwo ujye wanabakinnye bandi b'amafilime batandukanye ujye usanga no hanze kubera kumenya rya zina basigara bamwita kwa kundi, ntabwo bivuze ko ngo ari ko asanzwe ameze, ahubwo n'iryo zina riba ryarafasha bakarimenyera abantu. Njyewe ko nkurikije ko ibyo ukina bitandukanye n'ibyo n'ukuntu uri mu buzima busanzwe, kandi uyu munsi twatugeze mu buzima busanzwe. Ndasanzwe n'ubuye. Oya tugeze mu buzima utari ubwa mubi. Hitamo dukoresha Yvonne dukoresha Afia. Ndikubangukira. Bimbangukira. Nk'abantu ngiye muri kumva ko Yvonne akomeje kumbera Afia. Ubwo tugiye gukoresha Afia upfa kutanshimuta no mu kiganiro turimo. Murakoze cyane. N'abakinyi beza dusanzwe tumenyereye hano. Kimwe rero mu byo nshaka kubariza n'abandi, turabakomboye cyane kuri scene. Turi kubaza ati bigeze he bya film saison ya kabiri, hari ibyo dushaka ko mutwe classisa ko nakaye gasha mutuzaniye gatandukanye nako twe dusanzwe tuzi. Murakoze. Ariko nakeza ko kino kibazo ari Gugu agisubiza kundusha. En fait, wowe umunyamakuru mwiza. Tangire kuri televiziyo nziza ihenze. Icya kabiri usanze turi gushutinga. Tuguye gituma. Uyu mwaka dusakazi kenshi kandi katoroshe. Kamuvika ibiganiro. Byose. Filime twatangiye gushutinga season ya kabiri by'umwari ku munsi twireye nakwita muri shoot nakwita z'umukobwa uri muri gereza, ntari buze kuvuga amazina, umuntu mwabonye yarafunzwe ariko uyu munsi yigize umunyamakuru. Wigize umunyamakuru cyangwa umunyamakuru? Umunyamakuru tubi. Afia, cece ni umunyamakuru cyangwa umukinnyi wa filime? Umunyamakuru tubi. Niyemeka mu gisata cy'abanyamakuru. Anyway, abantu mwari mudutegereje kubona filime season ya kabiri IKIRIYO CY'URUKUNDO episode ya mbere. Reka mbabwire ngo bava mu kirundi ngo nukunyote. Baranyotewe. Nanjye ndanyotewe. Maze iminsi ndi kureba ukuntu izaba imeze, nkumva nanyotewe cyane. Abantu bari kwibaza cece mbese muri gereza yagezemo, ariko icyo nzi niba zambara roza, niba baramwogoshe, ariko nge icyo nzi cyo nuko bashaka kuba baramwogoshe cyangwa yambaye ni roza. Abantu mwari mutegereje bakuriye amaso cyangwa bakomeze bahange amaso na biteye amatsiko. Season ya kabiri mbahaye icyumweru kimwe kwa mbere w'icyumweru gitaha. Episode ya mbere tuzayishira hanze. Murakoze cyane. Ndasaba cameraman ntanyerekane kuko muri kino gihe nanje urumva nubwo ntanze ikiganiro ndi muri gereza. So hanyuma tukibaza tuti nakahe gasha, kuko nkanje wabasanze kuri set bien sûr nubwo na rumwe muri bo hari byinshi nanje nabonye birantungura. Dufite abakinyi bashasha, turi muri location shasha, tukibaza tuti inyuma y'ivyo bintu byose iyi saison ishobora kuza atana hamwe ihuriye ni ya mbere. Haraho bizaba bihuriye. Afia zaba ari Afia, Cica zaba ari Cece, Gugu zaba ari Gugu. Ariko atamusatsa gifise. Na Afia ntekeza ko bari bamuzi muri kamba kopezo gatoya. Abantu bari basanzwe bazi Afia muri season ya mbere. Nima mubona barabona yahindutse. Sibyo? Ambwira. Sibyo?
yego cyangwa oya oya nansubwire physically nawe nabibonye ko yahindutse sivyo okay yego so twashaka rero ngo mutubwire n'izihe mbogamizi zihariye bwahuye nazo muri season ya mbere ariko mutifuza kongera kubona bivanye maybe n'ugwego bumugezeko muvuga ati ubu hari vyakemutse ni nk'ibi reka manze musubize ikibazo warumbajije bwa mbere y'icyo ngicyo wenda icyo ngicyo cy'imbogamizi hafi yaraza kukivugaho. Kimwe mu bintu navuga nuko muri season ya kabiri hari impinduka zirimo zikomeye, abakinyi bashya, imikinire mishya, n'uburyo uburyo bwa acting, uburyo bwa buri kimwe cyose kizaba ari gishya. Nicyo kintu mbijeje. Story ni ya yindi ariko noneho navango inogejwe ku buryo bukomeye cyane. Na imbogamizi zo buri mukinya afite imbogamizi yagiye ahura nazo kandi wenda hari izo tugifite ariko hari n'izashize. Ntekeza ko Afia adabiziho byinshi. Nawe hari izo yahuye nazo. Hari izo yahuye nazo nko kwisanga afite role ashobora gutambuka abantu bakamutera amabuye atari bwo buzima bwe yarasanzwe yibereye ari umwana wo mu rusengero. Bakaba ari gukina out ibyo ngibyo. Ubwo nyine ahubwo ukomoje kibazo nayo nshaka kumubaza. Ubuhore ukina Afia ni kubangamira muri society. Oya, nagira mbangamira. Wenda bizaza simbiza ariko ubu ngubu nta kibazo. Nta no murahura ngo akubwira turi umugome. Of course ntago babura. Ntago babura hari n'umuntu ujya kumva nko kuri telefone cyangwa muri comment. Nguriya mukobwa ndamwanga mana kandi nyine bitewe nuko nyine abakubona ari birumvikana bafite rezo yo kukwanga ariko nyine bagomba kumenya ko ibyo umuntu akina ataba ari uri abarundi muntu wa kabiri muri wowe ya ntago bari ivyo babyo bagomba kumenya kuko nanje ndabihamya abantu twicaranye nabo hano nabantu babakozi cyane kandi b'umutima mwiza bafite ishaka no kurondera mu buryo bwo gutera imbere. Turabona hano imbere yanyu rero mufise amacupa n'inyuma yanyu nkabona bana yanse ko ngo smart people's drinks ni kuvuga ngo abantu bari indera ntabwo bemerewe kunywa kino kinyobwa. smart people only ntago bakemerewe kuko urumva abantu bari indera se bura tuvuge ngo bari smartira ni only smart people niba utari smart rero urumva ntago kakubasha ntago mwabashanya cyane n'abantu bari muri gereza ariko tanabarenganije bo nubwo nkiriyo nta nubwo tuba twemerewe gufatana ka fanta uretse izi nzoga nyereza abantu bari smart. Nkabona hejuru hanse ngo forward investment group ndashaka ko mutubwira ko exactement muri summary ibintu ivyo ari byo ko tubibona turabona by'ukuri ko ari binyobwa ariko biri hano kubera iki kuko mbona ko no kudupira mwambaye Gugu bakaba ari no gusogongera nta nubwo yibutse guhereza umunyamakuru ariko nta kibazo ahubwo ndashaka ko hafi wumbwira ibi bintu mbona hano ni biki uretse ko kuba ari n'ibintu bya smart people's drink nko mwabimbwiye ni biki yo fate ni forward investment group limited nkuko wari bivuze byanditse hano ku mpira twambaye kabari company ya ikora bino binyobwa umubasha n'ijambo umubasha harimo ibisembuye n'ibidasembuye ni abafatanya bikorwa bacu dutangiranye muri season 2. So ndi kureba kuri bana ibintu byinshi birimo nka ingredients harimo ariko na numero ndabona ko deja n'agakava k'icupa ryabo karasobanutse cyane. So nkabona ko ari n'akantu keza ubwo murasogongeza nanje kiganiro cyarangira. Ese nkubaze aba nibo bafatanya bikorwa mufise nkibaza nti bimeze gute kino kinyobwa gikorerwa he twogisanga hehe? Ni kinyobwa gikorerwa Musanze, umubasha gikozwe mu nanasi, ijambo umubasha gikozwe muri tangawizi. Navuga ko by'umwihariko ahariho hose mu gihugu nk'ubu ngubu i Butare bari bafiteho depo ariko hari n'umuntu ejo wampamagaye ari kumbaza ati mbese i Butare ko nkeneye indi depo ya kabiri bivuze ngo ahantu waba uri hose mu gihugu ijambo umubasha hamagara kuri nimero tugiye kugusomera ni 078 97 80 subiremo nawe zisubire barambwiye ngo ni 078 978 0 ariko ndabona n'izindi ntari kureba neza. Iyi ni ariko 0722 80 55 54 ariko uri gasuko
mbivuze rimwe tubifata tuba twarize. Okay, ni ikinyobwa cyiza cyane nkibaza nti ko mbona handitseho wine na kavinyo kabisa. None se ni ikinyobwa ko abantu bari smart people baba bari bafise n'akanoti ntabwo gahenze cyane? Abantu birumvikana ubundi baravanga ibintu bya make ni iby'abantu ba make ariko ntabwo ariko bimeze. Abangaba barebye impande zose ubona ko ari ikinyobwa umuntu wo hasi ashobora kugura n'umuntu hejuru akaba yakigura. Bahita bashyiraho icupa rito ya 300 nuko ngo ni wa muntu niba umuntu yakoreye 1000 ku munsi akamwa icupa ka 300 ntago aba yakengeye. Bashari icupa rya 500 niba umuntu yakoreye 5 akamwa icupa ka 500 ntabwo uba wakengeye. Byumvikana ko ni ibico biri affordable kuri buri wese. Kuri cece ukorera 500 ushobora kunywa kamwe, kuri AFIA ukorera miliyoni ashobora kunywa 2, kuri Gugu ukorera 300 ashobora kunywa akatruasa, ibintu bikagenda neza. Ubundi utabesha abanyagihugu urambwiye ngo ukorera 300 twe kaduha menshi kandi ari we mbona witeretse akavera. So ni byiza cyane nagasengerewe ijambo mubasha. Birumvikana niba kanteretse imbere nuko ndi ambassador wabo mu gihugu hose mfatanyije na AFIA na CECE, bivuze ngo hari hose mu gihugu. Ebana ndakagendana duhura aho tuzahura. Uri umukunzi wa filime IKIRIYO CY'URUKUNDO, uri umukunzi wa Darkness of Christmas udukurikirana kuri Rwanda TV, uzambwira uti Gugu dusogongeza baratubwiye ngo rakagendana. Ebana nzaguha agacupa kose nta nubwo nzasukamo, nzaguha agacupa kose mufungurane mubene usoma wongere usome. So ubu dukurikiranye abantu bareba IKIRIYO CY'URUKUNDO bashobora bamwe kuba batabashije gufata nimero, ariko umuntu wese uzanyura kuri nimero ica kuri Rwanda TV abonanye na Gugu. Buri komande yose yo mubwira yo bashikira kandi mu buryo bworoshe. So turabashimiye cyane kwiganiro ciza mwaduhaye. Hari ikintu nshaka kuvuga tutarasoza kuko wenda iki nicyo kiganiro tugize mbere yuko dusoza dutangira season ya kabiri. Ubundi tuzahora muri filime cyo kwereka season ya kabiri, ariko kimwe nababwira cyo nuko abantu bari mutegereje season ya kabiri. Kuri wa mbere turayishyira hanze. Turabasaba iki? No kutwereka urukundo mukatwereka ko turi kumwe natwe, muri kumwe natwe. Ikindi hari abafana bishize hamwe muri group nyuma ya corona, kandi turikubona ko corona iri kurangira nko mu kwezi kwa gatanu izaba yarangiye. Niba ushaka kuzahura nabo mu muhuro uzahuza abakinyi n'abafana mu kwezi kwa gatanu, ijambo mubasha tuzaturi kumwe naryo, bazaba baduteguriye ikirori, tuzicara turye tunywe babyinane n'abakinyi. Yebana nzi ko icyo gihe kizagezayo utubari baradufunguye, utubyiniro baradufunguye, abatazataha tuzararana aho bazashaka. Amen amen. Abantu nkaba nzi ko AFIA ari umubyinyi wa dance ubwo duteguriye dance uzaze nkwigisha. So murakoze cyane. Reka tubasabe mubwira akajambo kamwe abakunzi ba Rwanda TV, mubabwira ico mubashaka ko namwe mubwira ico mubemere. Cyambere twababwira no kudushyigikira nkuko basanzwe babikora, bagakora subscribe, bagasharinga ku nshuti n'abavandimwe, bakareba ibiganiro tubagezaho, bakareba ubutumwa baburi muri filime twateguye, haba Darkness of Christmas hamwe n'IKIRIYO CY'URUKUNDO. Badushyigikire mu buryo bwose, baduhe comment, batubwire ibyifuzo batwifuzaho, turahari ku bwabo. Icyambere no kubabwira ngo mukomeze mudukunde, mukoreshe ya mukore like, kandi mutwereke umutima w'urukundo aho muri hirya no hino, abari muri Amerika, abari muri Asia, abari Australia, aho muri hirya no hino mu bihugu bitandukanye. Tubona uburyo mutwitaho. Imana ibahereze umugisha. Itafari mushira kuri filime nyarwanda kwanga itera imbere. Ntekereza ko mu myaka nk'itanu iri imbere, imyaka 10 ntago abantu tuzatugiko. Ni byiza gukunda iby'ahandi, ariko ni nabyiza gukunda ibyo mu Rwanda. Ngo tuzatukira filime z'inyafilipine, ntabwo tuzaturuka ngo uruganda rwa sinema Hollywood yimukiye muri Musanze. turabashimiye natwe ico tubifuriza no gukomeza gukora, kuko mumaze kugaragara ko ari mwe mwafatije cyane mu ntara surtout y'amajyaruguru. So reka rero Imana ikomeze kubasukira mu ubwo bwenge, muza n'ibintu bizima bishimwa, kuko ndabizi yuko abafana bagaragaje umutima w'urukundo kuva na kera. So nino sawa urumva dusabwa gukora canke musabwa gukora, natwe nk'abanyamakuru tuzobashikira aho muzaba muri hose. Murakoze cyane abakunzi ba Rwanda TV, mukore like, subscribe, comments, share, hanyuma mwandike no muri uko bazogenda bashiraho filme, muze murandika ibyifuzo byanyu nkuko bari babibasavye bakitegereje. Turashimiye n'umuntu ari nyuma ya kamera yitwa
inzira zose zigera i Roma Tito papa kuro nawe yakoze cyane kudufasha muri kino kiganiro. Peace ni gutya uku